dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. No karinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayantabe tamo. Ibusni ta na lang yun ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello! Good afternoon po kaning katamong listeners and viewers na po. At ini po yung programa ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin, makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan, pisabyan, ding miyaliwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. At yapin po ini ing Usapang Biblia. Welcome po king katamong programa at yako po among Jess Layug at syempre kayabe ko po din ka na akong co-host Kenny, i-brother Charles Kiason at i-brother Boyet Mamukod na po. Abayin yung kepo kilob ning metong oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagat panapon po karing kakaluguran tamo pong avid listeners at avid viewers king Facebook Live at king kakatamong YouTube Live mo naman. At abayan nyo kepong pasibayong yan pong gat panapon na iti para king metong na naman pong episode ning pamagaral at pamigunam king amano ning Ginoo. Anya po i-ready ta na la pong pasibayo ring kakatamong Bible at abayan nyo kepo. I-Charles po ini. Maya pa oras po nga po. So ngeni atsun na kaya naman po ngeni abe-abe tamo po ngeni bangka nito makirandam pigunaman at pilasan ing amano na ning apong Ginoo uling ing amano ning kay mong Ginoo babiyang biyang alananga. Yes, that's correct. No, good afternoon once again, Brother Charles Good and afternoon. Brother Good afternoon. Boyet. No, medyo Yes. adwang sunod-sunod Wapin. Thursday na etamo maka-live king kay katamong programa at ngani po may babalik kaming pasibayon na po live kay po kaniting kagat panapunan ni at buri ko lang na mga batihan na dening kanakong katekista na din mika kumpilan Wow. na tinabak Kumpila. no. Salamat king kay kayong Congrats kapagalan. po, Karen, Congratulations katekista mo. Congrats. And of course iapon dong yang may ngumpil karing anak ng dinabak. Okay. At pangabagya po basan taya ing metong at chapter ibat po king banal na kasulatan at atsuta pa mo rin po king ebanghelyo na pong San Lucas asukat tamo pong pakiramdaman at king kaduang dake na po ning programa tamo isundo taneman pong pisabyan ita pong makatalagang chapter for this afternoon kaugne na pamurin po ning pamagaral tamo king Biblia. Yes, at kay bat tayo pong pekiramdaman ing metong nga chapter, ibat po king makatutok kalibro, ibat king banal na kasulatan. Nam naman tayo po ini at pigunaman king kaya kayo pong lugar nung nukarin kayo man po ngani at syuko man po king bale, king opisina, king dala, no kabang at syuko po king sakyan po at magbiyahi. At kay bat
Atin kaya pong kuta nga makabasi king may basang kapitulo at agkatanda ko po syempre ban makyabe makibat kareti ne po. At malyari kayo pong mag-text kay kami karing kay katamong text line numbers ken pong Globe 0915-954-1303 at ken naman pong Smart 0918-351-8282 at ken pong Sun Cellular 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share karing kayong greetings, comments o mensahe o nung ating kayo pong buring ikutang o buring topic kaugnay ning Biblia, aburiyo pong isa-Jess apisabyan tamo, karem pong numerong are na binanggit na pong among Jess. Makanyan mo naman po, maka-live tamo po kaniting kaorasan via online, mo muna po king kakatamong YouTube channel, pakisubscribe ye po ing ASF Radio Station 91.9 FM. At maka-live tamo mo naman po via Facebook, paki-like, i-follow at i-share ye po ing kakatamong page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At makanyan mo rin po karing Manal Bena via online, paki-share ye po ing kakatamong live streaming online. At akit syuda naman po ken both king YouTube at Facebook din kakatamo pong mga labasang episodes. And of course, maka-live tamo mo rin po king Facebook page ng parokya na pong among Jess. Yes, St. Santa Catherine Catalina of Alexandria Parish, Porac Church. Na po. At pakibanggit yun na yarin po ing kayong parokyang kabibilangan, ban kanita, dinantaya namang maya pa oras ing kayo pong parokya. Alright, so magsilbiya rin pong i-follow ing kekatamo pong Twitter account ne po, ing kekatamong username, yapin po ing at radio_ASF o kaya naman po, paintiran niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM at ing kekatamo pong Instagram account, ing kekatamo pong username, yapin po ing at ASF Radios. Para po karing bisa namang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyariyo pong ipadala karen pong donation platforms, maka-flash po ngeni king screen at makatalaking description ning live video karing manalbe po via online. At karen naman pong makiramdam karing radyo, damdaman yo po karing radio plugs tamo, din kakatamong donation platforms. At dakal pun dakala salamat at ipamalita taya rin karing aliwa pang tawo, ayatin tamo pong radyo at programang Usapang Biblia, makasawop king kakatamong biye kasal pantayanan, ban kanita po lalo lapang dakal din kakatamong kakaluguran. Well, tuloy-tuloy na po at isa dyan na po yung kakatamong sterili, ban pakiramdaman po ing mabasang chapter for this afternoon. And this time, yung kakatamo pong tutukan, yapin po yung chapter 17 ng Ebanghelyo ng San Lucas. At dungatin ko pong Biblia, king kayong pibale-bale, abang yan po, pwede yun pong kwanan at ibuklat, ban ko pong lakwas makataluki, karing kakatamong pamamasa. Pakiramdaman tayo pong yan ing chapter 17 ng Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 17. Nga nang Jesus kareng alagad na. Ela kapilan man mawala ding panibatan na ning pamikasala. O ning makapangilabot ing kararasa na ning taong panibatan na niti. Maya pa ing isabit siya king batal na ing meto nga maragul gilingan batu at iyatsaya king dagat kesa king maging sangkane ning pamikasala na ning metong karing mga lating deti. Hinyamingat kayo, nung mikasala yung kapatad mo, sabyanan me, patawaran me nung sumisiya. Nung makatapitong beses siyang mikasala keka, kilubning patingapon, at makatapitong beses siyang linapit keka, at sinabing, sisisi ko, sukat meng patawaran. Ngara ding apostol king Ginu. Dagdagan mo ingke kaming kasalpantayanan. Pekibat na ning Ginu. Nung ating kayong kasalpantayanan, akasing dagul na amuman ning butol mustasa, sabi yu kaniting tanaman na si Kamoro, mabagot ka, at iyalis mo yung kekang sarili king dagat, at mamintuya ke kayo. O numong ing metong ke kayo at inyang ipus asasarul o magpastultupa,
Nung muli na yung iba't king marangle, sabyan yuwari kaya, may Kenny at mga anak ka. Agyang makanano, eyo sabyan ita. Ing sabyan yu, isadya mo kong apunan, kay ba't miblas ka, at silbyan mo ko kabang mamang ko. Kay ba't nanita, saka nakamangan. Pasalamatan niya waring ngipos, huling tipara ng inutos mo kaya. Makanyan mo naman kaya kayo, nung araw pat yun na, yung sablang inutos da kaya kayo, sabyan nyo, mistula kami mong ipos, tinupad kami mo, king kaya kaming katungkulan. King pa maglakad ng Jesus papunta Jerusalem. Dinala niya king ang gana na ning Samaria at ning Galilea. Inyang lulubya king meto nga baryo, selibungan deri nga pulong leproswan. Tinok nang lang makarayong bagya at kinulait la. Ngara, Malunos ka kaya kami! nga nakarela inyang ikit na lang Jesus. Lumakad kayo, at pakit ka ring pari. Kabang dalan, kinayap la. Inya nga pansinga na ning metong karela king kinayap ya, nigbalik yang kukulisak kapuryan king Dios. Nigsakabyarap ng Jesus at pepasalamat ya kaya, Samaritano yaing taong iti. Elawari apulo ding kinayap, Nga nang kinutang Jesus, nula ka rin din siyam. Alawaring nigbalik at minye kapuryan king Diyos, subali mo kaniting dayuan, at nga nang Jesus king Samaritano, talakad ka at makona ka, kinayap ka, huli na ning kasalpantayanan mo. misan ating mapila na pariseyo amengutang kang Jesus. Nung kapilan niya datanging kayaryaning Diyos, nga nang may kibat, Eya mayakit daratanging kayariyaning Diyos, at alang makasabing, Albenyo, at Yukeni, o at Yukarin, huling kayariyaning Diyos at Yukilubyo. at nga nakaringalagad na, Datanging oras nung nuyo pagnasan ning akitye, ing metong karingaldo ning anak ning tao, o ning akit. Ating sumabi kaya kayo, at Yukarin, o at Yukeni, o ning kayo lulualbam panintunan niya. Nung makananong kikislap ing kildap king banwa, at tasalaga na ing misusumangid ng danay ning banwa, makanyan mo naman ing anak ning tao king Aldona. O ning kailangan niya pa mong dumalan da kalakasakitan at tagnyandereng tao king kasalukuyan. Nung naning milyari kanitang panahon ng Noe, makanyan mo naman ing malyari king panahon ning anak ning tao. Kanitang panahon ng Noe, mamangan la at miminum ding tao, kakasala at makiasawala, hangga king Aldoa sina kay Noe king barko. Di natanging albug at metelangan. Mangari mo naman kanitang panahon ng Lot, mamangan la at miminum ding tao, sasalila at mamisalila, tatanam at manalakad bale. O na yung king Aldoa me koya ilot karin Sodoma, minuranapi at asupri at meduluklangan. Makanyan mo naman ning malyari king Aldo at datanging anak ning tao. King Aldo ita, itangat king bubungan, eya pa mo kuldas bangkwanana, ing pibandya na kilub ning bale. Makanyan mo naman, eya sukat muli, itangat king marangle. Eyo kakalingwan, itang milyari king asawa ng Lot. Ing ninumang magkapilit magligtas king Biena, abating na iti. O nang ninumang mibating king Biena, aligtas na. Sasabyan ko kaya kayo, king Beng ita, at ingadwang lalaki, king metong apagkeran, king metong mayakwaya, king metong mitagan niya. At ingadwang babaeng miyayabe gigiling, king metong mayakwaya, at king metong mitagan niya. At ingadwang lalaki king marangle, king metong mayakwaya, at king metong mitagan niya. ngarang mengutang ding alagad, Gino, no ka rin napalyari iti. pekibat na, Nung nuya ka rin ning bangke, karinlanon makatipon ding nayo pabwitri. Pagpigdaman tayo po ngayon, tagyakatamong Dimdam at chapter 17 from the Gospel of Luke.
So tuloy-tuloy tamo po king kakatamong programang Usapang Biblia. Of course, at tamo po king first part ne po. Anong ka rin talakayan tayo po ining kakatamong dimdam chapter ne from the Gospel of Luke. Sabi na ping Brother Boyet na din, Brother Charles, wala mo makapanibayo po tang medyo nitok ng tao. Although ati naman na replay na pakiramdaman na rin kay katamong listeners po atang etama kuwang makapag-live ne. At nung atatandaan niyo Brother Charles and Brother Boyet ne, kitang tauli tamong episode which was chapter 16 ne. Meto nga interesting kwento ka rin, yapin itang kwento nitang meto nga mabandi no at i Lazaro. Tatandaan niya pa ito, Brother Boyet ne. At king kwentong ito, lalarawan na kay katamu king tutuya ing bie alang angga no. And eternity is for real nga na. At i Lazaro na dating pulubi no, may paligayan niya at miras siya king siping ng Moises, ne? Samantalang itang taong mabandi, miras naman king Hades, di ba? At paganakan na rin kay katamo niting kwento, king alang may balik iba't king sumangid abye, ban, ne? Ban mamiyeng warning kay katamo, ang tiningburi na sanang malyari nitang taong mabandi, ban, mawarningan la reng kapatad na ban edadananasa nitang dusang daranasa na karin king Hades. Anya nung maniwala tamo po mong king sumangi dabye at bie alananga, kabang at syuta pa po king yato, ayu santana ing kekatamong bie. Tamo po maging makasarili at sakim. Mabiyasa tamong maging sensitive king pamangailangan dareng aliwa, pakit tamong concern at malasakit lalo na kareng mangailangan. Ay mong, ako man po mong ne, paano lang ko rin po among na din pong mayap tamong kay dapat mong, siguradong din ni mong ating lang magbunga lang kayong masanting keng ustong kay mong ne. Keng ustong oras po mong. Ay niya po mong, nung man pong kay mong, keteking yato, tayo naman akadang, baka po keng kay mong aluwang kay biye ay ni mong akayan tayo akamtan tayo ni mong At keta pong November 1 which is All Saints Day at makanyan mo rin itang Aldo Katukina which is November 2 pigmasusyantane man po ing All Souls Day ne po. At dating importanting Aldo Areni paganakada po kay katamu na ing biye ketiking yato at impong kapupusan ne po. Potang matetamu atin pang sumangid abye at ting sablang banal mi parangalan la. At karing ganaganang masanting dapat ne asahan tamo mi kabungang masanting di ba? Pero nung marawak ka pamibiyebye at ikapalaking panibataning pamikasala ing warning ng Jesus, well, kening chapter dimdam tamo, sabi na Kenny, makakapangilabot nga na ing karanasan ng taong panibatanan niti, no? So, nung ikay palaging pagumpisan ng iskandalo at parating maging sumbagal, king ikakayap na rin ng aliwa when you become a stumbling block on their way, ne? Kenny sabi na pang Jesus, maya pa ing isahabit ya king batal na ing meto nga maragula gilingan, batu, ne? At iyat siya king dagat kesa king maging sangkanen ning pamikasala naning metong karing mga lating-areti nga na. so balik at hindi na po nito yung mga na pero mong kay ne kay mong bali of course alitan naman po dapat i-take kitang meto nga literal. Na anuman ing maging sangkaning pamikasala sukat tamong pangilagan at pututan ban na kumalat at maka-impluensya ka rin aliwa. Yeah, nung lawenta mo, yung solution kaniti alang aliwa, no na yung lugod. Ne? It is always love. At nung yung meto nga tao, makabuklat siya, ne? Puso, at biyasa yung lugod, ne? Kapilan man, pagumpisan ng kasiran, ne? Eta kapilan man, maging sumbagal. At nung sakali pong may kamaliya mong ing meto nga tao, pagkapilitan tamo po sanang sopan ya king pamagkamalina. Itulid taya ketang paralan taya kukonsintihan ketang gagawa ng maro. Correct. So, nung may kasala yung kapatid mo, may panusignan, may pagtakpan bagkus sabianan me, no? That is, nung talagang concern ka kaya, di ba? You should not pretend that it never happened. O magpatay mali, di ba? Ketang gawa ng masanting. Siyempre, itang sabianan me, in a way, okay, in the context of love, no? And with concern, di ba? So, para may pakarineya. And we need to speak the truth in love nga natin. So, nung magsisiya,
patawaran me. Maragul yung challenge, lalatag ng Jesus kaya katamo yan, to forgive. Neng sasabyan tamo po at pairaling katutuan, neng as na pong kasakit mong. Anya, usto ko po king sinabi yo, maragulya pong challenge kaya katamo po yan. Apin tuturo ng asosyon mo, keng kakatamong kay mong, keng pong kakatamong kay, kaspel tamo na, luguran talang parati rin kakatamong kasalang. Yeah. Love your enemies. Agumita. Yes, Brother Boyet. Lalo na nung magsisi, nung magsisi ang taong ito, when the person who offended you repents, you must learn to forgive him. Pero sabi mo pinandin, masakit pa mo rin, di ba? Ano mong aliya sisisi, patawarin niya pa mo rin, Nanong gawan tao, patsay makanyan. Yes, we can still choose to forgive them, at least on our part, At nga pong naman, yan ang magobra kanita, ban ma-restore in relationship, So, nung makatapitong beses siyang mikasala keka, kilub ning patingapon, at makatapitong beses siyang linapit keka at sisisi, sukat me kanong patawaran. Pero mong nempong palagi ng makanyan, magsisiya kay ba't patawaran me, potang kaigawa na naman itang kasalanan na ita. Paulit-ulit na mo. Nang kay po feeling tamo pat siya makanyan, eya po sincere itang tawong aita. Patawaran niya pa rin po ba kanita mo? Mga sabi na ng ginuta mo, sukat niya pa mo rin patawaran, di ba? Mo para kitang tao may kasala keka, para namurin keka, di ba? Kasi makasaw piya rin in a way, ban na ka mong susuka lalo, di ba? At mamit-bit beyatan king puso mo, di ba? Pota kasing biya sa tamong mamatawad, Brother Charles, mas at pista mo, di ba? Makakayan pakiramdam. So may papanatag ka, biyepo at ang biyasa kang mamatawad, That is the consolation of knowing how to forgive. So mo dapat manipon sukal, kimpilubluban tamo, may babarata ang patsemangan yan, bumayit ang pakiramdam, at maging payapa. Mong, pero bala mo medyo makasakit siya rin po, Kasi mong, may nasakit ka, kaya na kaya ka, gawa na kaya ka mong, laban kaya ka, makanano mo po kaya iting mong. Yeah. Palyari ito. Tsaka easier said than done nga, rapid nga, di ba? Pero keni lulub, Keni mo rin lulub itang kasalpantayanan, di ba? To get along with these people, paulit-ulit mi kakasala kaya katamo at manyawad ka patawaran, Great faith in God is needed. Nga dapat matatag ka, Brother Boy, at pangaras ka rin mga yan. So, masakit kaya ing mamatawad, lalo na nung matinding kasalanan ing gawa na keka. Diba? Without an extraordinary degree of faith, agyo ding alagad ng Jesus, ing mamatawad kareti, So, inya ding alagad, they ask Jesus, sabi na, Gino, dagdagan mo ing kaya kaming kasalpantayanan. Anya po pala mo, may kisabi lang mayap king ginure ning alagad na nadagdagan ing kasalpantayanan da. Ban kanita, ayag yuwanda ing mabiyasang mamatawad. Agyang kareng kasalangda o tawong may kasala karela. At basta't atintamong kasalpantayanan, everything becomes possible, di ba? Nganaping Jesus, nung atintamong kasalpantayanan, nakasindagul ning butol mustasa, ang butol yang mustasa, sabi mo king tanaman na si Komoro nga na, Mabagot ka at ialis mo yung kekang sarili king dagat at mamintuya kaya kayo, di ba? So, ing importante Kenny, aliway tang dakal ning kasalpantayanan na tao, nung naning klaseng kasalpantayanan na tintamo. So, even a small amount of faith, can accomplish great things. Lalo na, nung itang klaseng kasalpantayanan na ito, Brother Boyet, manalumpakan niya king Diyos at utong mayupaya, di ba? So, if faith can accomplish great things, well, great faith can accomplish even greater things. Ala pong imposible king tawong ating kasalpantayanan, po. Pansamantala tayo pa mo pong pututan ng kakatamong discussion at ban ibye po rating aduwang makatuking kutang para kareng kakatamong viewers and listeners, palagi pong makayabang king kakatang programang Usapang Biblia. Number 1 po, nanuyang tanaman itang amanwaning ginua pwedeng sabyanan mong mabagot ka at iyalis mo kang sarili king dagat basta't atin kang kasalpantayanan akasing dagul namuman ning butol mustasa. Nanuyang tanaman itang amanwaning ginua pwedeng sabyanan mong
mabagot ka at iyalis mo ingke kang sarili king dagat, basta't atin kang kasalpantayanan, akasindagul namuman ning botol mustasa. And number 2, pilanlaretang leproswan ape pakayap ng Jesus. Pilanlaretang leproswan ape pakayap ng Jesus. Pwede yo pong i-text din kaya kayong pakibat, kareni pong text line numbers tamo, karing Globe po 0915-954-1303, karing Smart po 0918-351-8282, at karing Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po karing Manal Be po via Facebook Live o YouTube Live. Keta pong comment section, malyari pong ibili ka rin ing pakibat yu at agnan nyo ne pong i-share ing online live streaming. I-type ya mo po yung kaya kayong pakibat, kaya be po ing kaya kayong lagyo at address o ing kaya kayong parokya ban ma-recognize ko po. Okay, so kinkakatamo po pa magbalik na po, upisan tayo po, o sundo tayo po yung kinkakatamo discussion na pisasabihan tamo nanding kin chapter 17 at makasawa po ban lakwas pamiragdagan yung kikatamong beluan tungkol kaniting chapter 17 na po. Pero bayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka at ingkantang We will rise by bukas palad. Ay ko po mama ko, may balik pa po ing usapang Biblia. Kayantabi po ing radyo ni Arkidiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayong pagkapagmasusya ning dawon. Ing solemnidad da ring sablang banal, ating kapigakanakan karing hanggang miyango na biye. Pagmasusyan talat parangalan, dingeganagan ng banal, ding kilala at kilala, at papasyag tamo, ingatin tamong ugnayan karela, amen nagumpe na king banwa. Pasalamatan tayong Diyos para king biye at alimbawa da rin kayang banal. Kambening matayimti mapamanalangin, tatastano man king Diyos, ding ega na ganang miyang biye, lalong-lalo na rin kasalungsungang maglinis at magkasakit pa king purgatorio, at di mo rin niyang gamiyang biye paulin ng pandemyang COVID-19, ban kanita, datang ingaldo, mirasla naman king banwa, kaya beda ring banal. Mananunasa ng mikatwanya, king panalangin, ing kapag masusyanta mo, king daon. Inipuin kay kayong kakaluguran, Florentino Apondong Galang Lavarias, ing kay kayo pong Arsobispo, kaya tingin Arkidiocese ning San Fernando. We pray that in your goodness you may take all that we give. Use our every strength or weakness so that all the world may live. When we eat this bread and in you Magbalik niyo po ang usapang Biblia
Biblia kay ni po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dimdam tayo po ing kantang We Will Rise by Bukas Palad. At syuta na po kening kaduwang da kening kaya katamong programa nung nuka rin po isundo tayo pong pisabyan ining chapter 17 ning Ebanghelyo na pong San Lucas. Pasibayo po nung bisa ko pong mangutang mamyeng comments o greetings o makibat po karetang questions tamo this afternoon o mag-suggest topic kaugnay ning Biblia aburiyo pong pisabyan tamo, malyari ko pong mag-text kaya kami kareni pong Globe 0915-954-1303, karem pong Smart 0918-351-8282 at karem pong Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po, malyari kayo pa mo rin pong padalang mensahe kem pong live streaming tamo online king YouTube o king Facebook at pakishare yun niya rin po in kakatamong live streaming online. At kaya ba na pong Brother Boy at Babiemiya pong pasibayo kaya kayo among Jess Layog. Thank you very much, Brother Charles, and welcome back po king kakatamong programa. This is the second part ning kakatamong talakayan na po. So susundo tayo pa rin po ning kakatamong talakayan tungkol kaniting dimdam tamong chapter nandin, which is chapter 17 from the Gospel of Luke na po. At makiramdam at mandalbe ko pa rin mo rin po king kakatamong programang Usapang Biblia at katang likwan tamo pong pisasabihan nandin bayo tamig post na po. Dimdam tamong inapsyan ng Jesus karing kayang alagading tungkol king pwedeng agawa no ning kasalpantayanan. Pelalong itang isipan tamong imposible ni Brother Boyet, no? Pwedeng maging posible basta't atin tamong kasalpantayanan ang gyamang sindagol niyamu ning butol mustasa. Anya alita mo po dapat milalako kasalpantayanan at siguraduan tamo pong atin tamo kaniti. Yes, Brother Charles, no? At kasasabi na pamong Jesus sa Brother Charles karing kayang alagad ing tungkol king masanti nga bagay pwedeng malihari at posible paulinin kaya katang kasalpantayanan at niya pang digdag ayaman ni Jesus ban pangilagan tala naman no this time itang ausantang pride or tang ketasan, di ba? So migsalita tungkol kareng taong tunay susuyo at magsilbi, no? At dinescribe na keni ing katungkulan ning meto nga slave or ipos, ne? Mong, pota pong kakayan tayo tang amanong ipos, imburi na pong kahit sabihan mong, obligado ka pong maminto at magobra agpangking pagawanan ning kaya kang Panginoon mo. Kasi, ito naman, kaya mo talaga ing kaya kang kay role mo yun, uling metong kang servant. Yes, at ginamit ng Jesus keni ing halimbawa ning metong sasarol o kaya ing magpastol, magpastol tupa. Sasarol, this is related to agricultural work, no? At ing magpastol naman related to pastoral or shepherding, di ba? So masakit la rin obra nga rin, no? At makapanigal, no? Makapanigal ing sasarol, lagi ka pang mabibilad king palining aldo, makadrain sika na, no? Very exhausting talaga, no? So makanyan mo rin king pamamastul. Kailangan ning kapibabatan. It requires a lot of patience and of course, caring heart, di ba? So nung ipus ka, like either sasarol ka o kaya mamastul ka, natural mo na nung ibat ka king marangle, aliwaing amo mo ing magsilbi kaya ka, di ba? So, balo mo nung ka rin mo ilugal ing kaya kang sarili, ali ka pa importante, no? O ito talaga yung obra mo at mo rin kailangang panayan ing pasalamatan da ka, di ba? Uling tutupad ka mo no? Maminto ka mo, tutupad ka mo king kekang katungkulan. Nung wari sa po mong, yapin na ing nature ning obra na ita. Sukat ng gawan ing katungkulan ning meto nga ipos. Yes, inya nung datang yaman, ining ipos, alina obligasyon ning amo ing pakanan niya o pagsilbihan niya, nunay itang kabaligtaran, no? Munang-muna, he has to be conscious na ipos siya, servant. At nano ang pagawa ning amo na sukat ng gawan. So the master expected the servant to keep serving, lalo na nung atin pang obrang sukat arapan. Halimbawa, pwede ang mag-obra kayong kusina, pwede ang magluto, pwede ang pakanane, pakanan din kayang sese, animalis, no? So magsadyang pandilo, etc., etc., no? So esa pilitang
pasalamatan ning maestro ing kayang ipos, no? Bakit? Kasi oy naman talaga yung obra ng ipos, no? He has to be aware of that. Anya nung ipus ka, eka dapat magastang anting boss. Uling emurolita. Yes, no? In the same way, tayo pagsilbihan ng Diyos, ban kanita mo tanggap tamong appreciation, di ba? Ban tanggap tamong appreciation from Him. So, mo man sukat mag-expect ka pasalamatan because we are just doing our part, di ba? So, ganaganang atin tamo, tandaan tamo, iba't ngan yan King Diyos, no? Kulang pa nga ing pwede tamong gawan, kareng regalo, kareng grasya at kalam, apig kalub na kaya So, alaman king kalingkingan. Itang agawa tamo para ayablasanan itang kaya pa ning Diyos kaya katamo. Anya mong adapin ding El Shaddai mo nga na. Inka nung kay na ning apong ginumong siksik, liglig, Yes, so, at amen. umaaw-paw. Anya itamo, marakal tamo, utang kalub king Diyos. We owe Him so much. At mong, kaya mo ito marapat mo na itamo, mag-serve ta kayo. At no makanya ning kaya katamong proper disposition, ano makanya ning kaya katamong disposition, that is to consider ourselves as ipus, no? Mistula kami mong ipus nga na, tinupad kami mo king kaya kaming katungkulan nga na, So, in Diyos, in kaya katamong maestro, dakal ne bingyet, pigkalub kaya katamo, di ba? And He has done greater things for us that we can ever do for Him, di ba? So, ating sablang gagawa na kaya katamo, gawa na ulining lugod na kaya katamo. And He did it for us, no? Out of pure love, no? Tandaan tayo, out of pure love. Inya nung atin tamo manggagawan para kaya, this is done out of our gratitude and duty to Him. Nung tutuusin po mong alata mo pong karapatan, ban mag-complain King Diyos, Nepo. Kasi we have already received too much from Him. And kalupan ng sinabi yo po mong, sa halip na sumbatan niya ing Diyos o magreklamo kaya, kailangan tamong magpasalamat at potang realize tamo nung nano inggewa ning Diyos para kaya katamo kapamilataning kayang anak i Jesus, sukat tamong pasalamat kaya. Anya nung kilalanan tamo po intindi ng gawa ng kaya man kaya katamo. Jesus. Jesus kaya katamong ding gawa ng mala at pamamaya ng kapatawaran at ing lugod bilus na kaya katamo mong. We must really be grateful. Correct, no? And I think oining tema amayakit Brother Boyet, no? Ketang kwento about the 10 lepers, no? Deta nga pulong leprous one, pepakayap ng Jesus, no? And that is the theme of gratitude, ne? No? So bala mong, din po ng ating kaya nga rin mong, sa kita kay ketong mong, no? May nga rin pong metong tropa, they were probably in group. Yes, I would like to think na, well, makapagtaka na abi-abi lang maglakad din ng ating lepra, di ba? Muna-muna, they are considered as outcasts, no? Alalang aliwang akayabe, no ilayla mo, no? Uling pare-pareho lang ating metong makayawa, inya pangilaganda la king community or king lipunan. So, lalawot da yung karelang sarili, inya atsula kareng lugal matao, di ba? Kareng liblib o kaya karetang isolated areas, gilid-gilid, no? So, lalawot at pangilag da yung karelang sarili, kareng aliwa, no? Iti parti na yung karelang batas pangaras kareng ating sakit o karamdaman na ketong, no? At conscious la dening tao nga rin ni tungkol kaniti. Inya sukat lang mangilag at dumayo kareng malusuga pangangatawan. Map na mo pong ni mong alina po big deal ing sakit aketong, Nepo. Masaguli na mo pong ulwan ngayon. Yeah, so we are more fortunate this time, no? At kanita may ngarila namang living dead, no? Ding ating ketong at makalunos la. Makalunos la. And they are being ostracized in the community. So inyang lungubyaking metong baryo, Jesus, kening kikatamong chapter, no? Selubungan de rening pilan la apulong leprous one, di ba? At dening apulong leprous one na rin ni balo din karelang limitasyon, niya. Inya naman talaga
pekalapit kang Jesus, no? Tinok nang lang makarayong bagya, no? At kinulait lang masikan. Ano yung kilait da? Jesus, nga da. Maestro, malunos ka kaya kami, no? So this is very surprising. Kasi normally, yung tao nga tingketong, ne? Yan na mismo yung mangilag kareng tao. Potang balo na yung ating taong palapit king daralanan, no? Ya mismo kulisak ne. Sabihan na, kalalapit ka na ako, ne? So, nung baga, diri na ning warning. Ringali watin lang bell. Susulod da kaya ni king battle, ne? Ban po tang damdaman day tang tutugtog, tinunog, itang bell ita, makayaos no, rening tao, makaiwas na la, ne? At maniwala la, Manaliwa. o kaya manaliwa. Yeah, manaliwa lang dalan ba na pangilagande, no? But in this case, with their encounter with Jesus, deni nga pulong lepers areni, they did not say that to Jesus. Instead, they asked for His mercy. So, bala mo, may chorus lang ni Lord, have pity on us, no? Pare-pareho lang sasabihan. So balik yan mo, burin na pong kayo sabi mo na ating lang kay kasalpantayan ng kang Jesus dening leopards karenyo niya. So halip na po kayo mong sa banda kayang kalalapit kaya kami. Minyawad la pa pong loans kayo. Actually, lawenta mo, this is also this is actually a mixed group, ne? At sinabi kong mixed group because it is a mixture. I mean, misamot lang Hudyo po ang Samaritano, ne? Bakit ikwadang miyabe-yabe, no? Ikwadang miyabe-yabe, uling pare-pareho lang ating leprosy, ne? Pare-pareho lang ating ketong. And they are bonded by their misery. And they have a common misfortune. Atin pinpong kasebyan mong birds of the same feathers flock together. Pablasang pare-pareho la condition, ila na rin ding parating miyabe-yabe. Right, no? At ang giyangatin lamang conflict ding Hudyo, ang papang Samaritano kanita, abay kwadang miyabe-yabe because of their common misery nga upen, no? At para karela, they were all men in need. Mangilangan la yan. May chorus laman, sigurong linapit at may kasabing mayap kang Jesus, no? Maestro, malunos ka kaya kami. Ting sinabi na mong Jesus karela, na sinabi na, sulong, lumakad na kayo at pakit ka ring pari. By this time mong ena pa po sinabing Jesus Karela ing kinayap la po ne. Yes, Brother Charles, no? At ketang oras sa ito, tandaan nyo, they are still lepers. Sabi mo, pa mo rin kinayap, ne? Ing makapagtaka, well, may mintuno man. Ketang sinabi ng Jesus Karela. Buri nang sabihan, paniwalan day Jesus king sinabi na. At malakasing tiwalada na kumayap la, inya umenong munta kareng pari. Among, oput po ka rin pang kay pare la pa mo po kayo mong. Papunta lang na Jesus dening at kay ketong. Yeah, ang pangketang siguro kayong batas da kanita, ne? Ding pari, ilabali rin, wala mo mag-diagnose, di ba? And then, he would inform everyone whether that person or that leper was clean or unclean, di ba? So, wala ilang mag-inspect, ne? Ing pari yang mag-declare nung kinayap ne o ali ing metong lepra, no? Ating leprosy. So, nung alimbawang malinis ne, he would just have to bring, the appropriate sacrifice, ban kanita, ma-accept siyang pasibayi or ma-reintegrate siya king community, no? So, at siya ni king batas ng Moises, no? Kaya tangaw sa tamong purity law. Nung eko po magkamalimong, mayakit la po rin king libro ning Leviticus. Yes, Brother Charles, no? O nang ketang kwento kabang dalan kinayap la, di ba? Ating metong karela inya nga balo ng kinayap ya, aba, din diretso king pari, no? Nang gawa na, may balik ya kang Jesus. So only one, no, came back to give thanks. At iti, metong ya mga Samaritano, no? Bigsak kabiya at pinuri at may kapasalamatan kang Jesus. Mong, siyempre naman mong, na, naman po, makapunta kita king kaya ngeta mong, karang pong kay pare, uling ining taong ini mong, metong yang Samaritano, anya iya mo ing migbalik kang Jesus ban pasalamatan. Yes, apulo la rin kinayap, ne? Pero metong yamo ing mibalik, no? At no karin la rin siyam nga hanaping Jesus. I think metong ikit na nitang Samaritano,
alinya mo ikit itang regalong mi pagkalub kaya. Itang kayang pamipakayap, no? Nune, kilala na itang migpakayap kaya. He did not only see the gift, but he also recognized the giver of the gift, no? And that is Jesus, di ba? Tetang siyam, kinayap la, but only physically, no? Pero ining Samaritano ngay ni, ami balik ang Jesus ban magpasalamat, kinayap yung puso at kaladwa. Okay? So detang aliwa, they were physically healed, but this one, he was saved. Kabang detang aliwang kayabe na mibalik la kareng familyada at obra, ini pong Samaritano, pesalamat niya at pinuri kang Jesus at kinayap ya uli ning kasal pantayanan. Yes. Yes, no? Kintauling dakining chapter 17, Brother Charles. Ating mapilan na parisay yung mangutang kang Jesus, no? Nung kapilan niya datang inkayarianing Diyos. And I can imagine bala mo, demanding laman, kini rening pariseyo, maybe even hostile kang Jesus, no? Mangutang la tungkol king kayarianing Diyos nung kapilan niya datang, no? Remember na kanitang panahon ng Jesus, they longed for the coming of the Messiah, no? Uling ang gyang king matwang tipan, king libro ni dering propeta, atin lang babanggitan tungkol king panyatang ning Mesiya. Pero pelino ng Jesus karela na inkayarian na ning Dios eya mayakit king paralan na yasahan da. Aliya bala mo show paniglon, no? At inkayarian ning Dios at suya king kilubda, no? Ali de akit ka pamilataning akakit din karelang mata or their doubting eyes, no, were unable to see or receive the kingdom. So, the kingdom of God, ma'am, is within them ne po. Yes. So, datang kanuing panahon, Brother Boyet, potang pag nasanding akit ing anak ning tao, o neng alide akit, ne? Ating sumabing atyo ka rin, o atyo keni, no? At isa tanas, gabitan ng opportunity ita, dakal laring magpanggap, no? They will claim to be the Messiah who would come before Jesus, no, actually returned, no? So ela dapat pailin lang, no? Karening ausandang false prophets or false Messiah magpanggap, no? So Jesus wants us not to go after them or follow them. So, balik ka ni papalamong ne, at ina naman pala kanita rin magpanggap lang Messiah or etang ausan tamong false Messiah. At bayo datangin kayarianing Diyos, well, the Messiah must suffer first, no? Kailangan niyang dumalan, dakala kasakitan, he will be rejected. So we are all called to follow in the same way, no? Sabi natin, if anyone desires to be first, he shall be last of all, no? Of all and servants of all, no? So, datang yamu Jesus, King Nipnong kaligayan, oras na agang panananay kayang misyon in full humility and His submission to death. Akitaya po ing talagang Messiah, king ginutamong Heso Kristo. He is the real Messiah. Yes. At Brother Charles, dinescribe ni Kenny Murin itang panahon ng Noe, no? Kanita ding tao kano, they are doing their, normal routines, no? Kimbiye, mamangan, niminom, din tao, kakasal at makisaw, yun gagawanda. And all things continued as normal, hanggang inyang sinakeyay Noe, kimbangka, at dintang ing albug, no? And that resulted to mga matela, no? Dakal mga mate kanita. At halos mga matela na tao except for the family of Noah, no? So makanyan mo rin kitang panahon ng Lot. Mamangan at miminumla naman ding tao, sasali, mahamisali, tatanam at manalakad bale, at inyang mekoyay Lot, karin king Sodoma, minuran api at asupri at meduloklangan, di ba? So makanyan kanuing malyari king datang ing anak ning tao. Potang datang Jesus, it is as normal as we can see in the story of Noah and Lot. It is like business as usual, ne? Anya mong nes, dapi mo, datang niya po ing anak na ning kain tao, kinge tamo po asahan na pagkakataon niya mong na. So, maybe even in the ordinariness of the situation mo. Yes. At inyan din at tanging maragulal buging yung panahon ng Noe. We can imagine, people trying to keep their possessions, no, safe.
kabang atyuking peligro ing bieda. So nung ni naman ing makasadya king panyatang ning anak ning tao, ala laman sukat pigaganakan, elaman concern about the material things they left behind, no? At ding puso da atyuking banwa, alayo king bubunga ning bale, no? Bibyen na pang example itang milyari ketang asawa ng Lot, no? Binalikid siya pa, so she turned into a pillar of salt, no? At hindi namang magkapilit magligtas king Biena, bating na iti oneng ingni namang mibating king Biena aligtas ne. Okay, so ining tawling dake this passage, no, is often applied ketangaw sa tamong rapture nung dimdamin itang word na rapture, no? So metong yating termino magagamit kimpanyatang ng Jesus, no? One will be taken and the other left, no? So malyaring ining kareng ordinaryong kalakaraning biye, that is kabang halimbawa matudtud, kabang gigiling trigo, king asikan. So ang emphasis na keni is on readiness, no? Jesus datang yang pasibayo king penandit a etamu asahan. Masanting niya pong pigunaman yan mong at miningat kareng magpanggap a Mesiyas at dapat lagi tamo pong makasadya. Uling sabi yupin po, i Jesus datang yang pasibayo king penandit a etamu asahan. Dakal pong salamat mong king pamanantabe kaya kami kaniti pong kaya katamong episode. Magposta pa mo po sa guli at pakiramdaman ding mapilan apaganaka at inkantang My Heart's Thanksgiving by Himig Jesuita. Okay, so manatili ka pa pong tututok kaya kami, bibalik ka pa po ing usapang Biblia, banbasan din kaya kayong mensahe, ring greetings, at ring kaya kayo pong aliwa pang buring ipayabot kaya kami na po. Ibalik ka pa po ing usapang Biblia. Panalangin para karing maldang kaladua king purgatorio, para king kapagmusosyan ning daon. Ipanalangin mila kaya kagino, ring kaladua king purgatorio, ban king lugal ning pamaglinis karela, huli ning alang kapupusan na pakalulumo, mipatawaran ing kasalanan na depat da, at manatili lakeka, manggaman king alanganga. Amen. Dinan mo ngalanganggang kapainawan o Ginoo, at aslagan dalasana ning sulumong alanganga. Amen. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabi ye kaniting kapagmasosyan ning daon. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, bid your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? Magbalik ya po ing usapang Biblia kaya ni pamurin po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ngayon po basan tala din kaya kayong pakibat karetang kutang tamo, makanyan mo rin po ding aliwayo pa pong messages ne po. At from Adela Obhaan, maya pagat panapon po, salamat po at live na kayong pasibayo. Thank you po, Mimingat ma'am. pa rin Salamat po. At from Lourdes Patdo, maya pagat panapon po among Jess Layog, Brother Boyet, mingat kayo lagi. Hello po. Happy viewing po kang Cristel Relos. And from Mila Beroy, a blessed day among Jess, Brother Boyet. Ma'am Mila. Be safe and take care. Thank you po among for your greetings on my birthday. Yeah, belated Bless happy us all. birthday po. From Winnie Lopez, maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet. Keep Hello, Ma'am safe Winnie. and healthy Sister always po. God bless.
From Agnes Evangelista Sarmiento. Ay, Ma'am Agnes. Maya pa oras among Jess Layog, Brother Boy at Celso Mamukod, makyabe kaming migugunang banpilasan yung amano ning Ginoo. Yes. Dakala Salamat po. salamat king metong na namang makabaldugang gat panapon. Happy viewing po kang Ofelia Samson and from Andrea Miranda. Maya pa kaorasan po, salamat po. Live na po ulit from Sitio Baidbid, Oh, Porac. hello. Ayan. Happy viewing Sitio po Baidbid. Kandan Angelo Capuli and from Antonina de Guzman Sionco. Among nag-direct po ako kay Lord na humingi ng patawad sa nagawang kasalanan. Mhm. Napatawad po ako ni Lord at naramdaman niya daw po na pinatawad siya ni Lord. Wow. From Rachel Triles, Maya pa oras po kaya kayo, God bless po. And from Thank you. Rebecca Roselio, Maya pagat panapon po among Jess Hi. and Brother Boyet. From Lourdes Patdu, tanama na si Kamoro at ding pepakayap na apulo lang katawo, ing mibalik metong yamu po. From Adela Obhaan, si Kamoro at Apulo. From Nida si Ron Sanchez. Maya pagat panapon po, tanama na si Kumoro, Apulo laring kinayap at metong yaing mibalik. From Winnie Lopez, si Kamoro at Apulong katawo. From Mila Beroy, si Kamoro 3 at 10 persons. Happy viewing po kang Yelpi Canilao, kang Teresita Yoswico. And from Kiao Elaine, hello Father Jess, Brother Hello po. Boyet, watching from Singapore. Hi, Ate Wow. Elaine. At makanyan mo rin po from Lina Flor Rivera. Good Alina. afternoon po among Jess, Brother Boyet. And God bless po, ingat po. From Nisha Benistimpug. Hoy, Benis. Maya pagat panapon Happy po watching. among Enjoy. Jess, Brother Boyet. I'm watching with my classmates 10 Diligence mula po sa Porac National High School. Thank you, thank you. From Gloria Galang Hills. Hello everyone Hello, po. Chinglo. Kamusta kayongan Ken? Iba't po king St. Philip Falls Church, Virginia. Yay. Happy viewing po kang Agnes Buwan Kubakob from St. Catherine Parish, Kemporak, po. At makanyan mo rin from Bella Samson, kumusta kayo po among Jess? Sana po minsan meet da kayo. Yeah, hope to see you too. From Agnes Buwan Kubakob, Sycamore 3 at Apulula po. From Gloria Galang Hills, Sycamore 3 at Apulula po. At from Agnes Buwan Kubakob, Apulula po, metong yamuing mibalik para magpasalamat at metong yapang Samaritano. From St. Catherine Parish, King Porac, po. At from Marisa Gozun. Ayan, si Hello, Marisa. among Jess and Brother Boy at kumusta na kayo po among? Okay naman po. And Ikay po, Dabarkads. I miss you po kanu. Miss Happy you too. viewing po kang Nerissa Miranda, Marie Grace Lumba, Hi. Josephine Mostoles, John Mark Espino, Dina Malig Agapito, kang Junki Shodems, and also kang Susan Retita Taliedo, kang Arnold Silan, Belinda Poyawan, Julie Nolasco, Pureza Bumanglag Orias, makanyan mo rin po kang Badet Romeo Baranda, Ate Presi Verador Cartalia, Chi Layug, Chi. Leticia Del Coro, Mariej Llanos, Christy Anisete, Luz de los Santos Bondok, at makanyan mo rin po kang Rowena D. David, Bida de Bacaltos, Ning Ferrer Serapion, kang Cristel Relos, kang Lucio Pantig, Yats Kimiano Cablay, Jen Baligod, Melody Camo, Cherilyn Macalino, Conrad Bianzon, Cheryl Labiaga, Vin Luan, makanyan mo rin karing aliwa pa po nga makataluking ni pong kaorasan na iti kang Gilbert Sembrano, in ASF Museum, Archdiocesan Museum of San Fernando, at Katolikong Kapampangan, Apaliteños. At kut nan tayo po ngayon ni Iyamong Jess nung ustula po ring pakibat karene pong kakatamong questions this afternoon. Thank you very much, Brother Charles. And of course, salamat mo naman po karing kakatamong listeners and viewers na may kibat po karetang kakatamong binyeng adwang kutang nandin. Pero baita, buri ko lamang i-greet mo naman, i-Ibel from Cebu. At makayan mo naman, dening kayabiata mo nandin. Dening parokyanos ko, i-Christian ng Popay Marquis. Mintalata Cathedral, may hiniplata. Pero may balik na kaya ni
Oh. At nino pa kasi Madam Madam Edna, happy Madam birthday. Edna Ganura, happy Ganura birthday po, po. ne? Madam Edna, see you mamaya po sa Sorry dinner. ako makapunta. Opo. Makayan mo naman po kang Ma'am Glo Cariol, Biliran. Ching Marisa Gosom, at Mang Esther Pagku, Alfonso Poyakong Deo, ne po. Ay Charles, buri kaya naman pasalamatan ni among personal kaya tanggiwa na kaya kami yang atyo kami kang bundok. Ay, rugo. Nakapagal kaya kami bro. Di pa man nagkakyang bundok para atad na kaya kaming pamangan mi. Almusal, merienda, pagtuan, dinner. Talagang nakapagali among mong. Dakal salamat mo na kaya ka. At your service. Okay. So, balikan tala po rin ang kakatamong questions ne po. Number 1, yapin po itang nano yung tanaman itang amanwaning Ginoo a pwedeng sabyanan mong mabagot ka at ialis mo ing kekang sarili king dagat basta tatin kang kasalpantayanan na kasindagul namo naman ning butol mustasa. Nanipakibat ka rin, Brother Charles? Tanaman asi kamoro. Okay. At ing kadwapong kutang pilanlaretang leproswa na pepakayap ng Jesus. Pilanla? Apulo lamong. Apulo. Okay. So, again, congratulations po. Halis, I think, ikwadongan, neretang Yes, mo. pakibat kitang kutang. Ikwadongan. Congratulations po. Ne? Okay, so, Salamat po. thank you so much. At, kumustahin kayong daon na Okay Undas na mo, yun, yan kay November lugod na 1st. nga pong Ginoo, may labas naman po mo. Although, uran-uran na niyang Yes, kain, oo. Yung 31 pa, ne? O, third Tingnan one, yung pero bagyo. tangan niyang kain, medyo Saturday, Sunday. megal doon naman po. May kabisita ka, Brother Charles? Opo, Oo, kaya mo may pong abisita arap na. balemong. Dalakit ka. Nadalaki kayo. Malapit kayo mag-cemetery. Para di mo yung bale. Yeah, Isipin okay. ka naman pa tsaka nuya ka kanumin ka, ilareng muntagya ka. Ikaw lang mamisita ka. Ilareng mamisita. Pero siguro yung tinjenda na huling Oo, pangatita. umuran na. Okay, pero marakal pa mo rin tao. no? Marakal pa mo. November Marakal na 6. tao ngayon, pin eh. At saka may salesya kasing panahon katang auno na ning Nobyembre na po. Anya, ako mo nga pagkayang kumune, pota kayang itamo, pota kaya ating pa kayang mga di para kaya katamo. Sana namo na kasi ngayon medyo meron kong lading mga didugo. Nemong ne sana mas kaila pa dakal po niya. Sana po ipasa tamo karen kaya katang anak para ito makaya ito mo maintain ito. Yeah. Pa mga di. Ang diyan po tang mabiya ka pa kaya pamiyated takal pang mga dike. Sana Okay. po. So, all right. Ating ko pangaliwang announcement bayo ta mag-final blessing, ne? Announcement ko na ala Ala na. Okay. So, milabas na naman po ing meto nga oras sa makabaldugan na kwentuhan, ne po. Siguro, magpaalam ta na. Yes, karen pong kayan tabi tamo this afternoon, dakal pong dakala salamat king kaya kayong pamakyabe. At sunduye pong babalita pa, karing aliwang tao ing programa tamo ne po patungkol king Biblia. At kareta pong bisang makiramdam pa si Bayo kaniting mabilog a episode datin niya pong replay pota pong 7:30 in the evening kempong kaya katamong radyo. At dakal pong dakala salamat Charles po ni Mamon po kaya kayungan. Dakal punda kala salamat kay nga oras sa bingay po kaya kami mimingat tangan po. Dakal pong salamat. Okay. So, yung gano'n manatili, kaya kayo. At kaya ka antimuri. Bendisyonan ng kaning Diyos sa may payong tutuwing ipa, anak at Espiritu Santo. Amen. So, dakal pong salamat, king pamanantabi Salamat kaya po. kami, at mikiti-kita mo pong pasibayo, kaya tutuki pong episode na po, kaya pong next Thursday, alata mo pong alalo live na pasibayo, ulit pong mag-retreat la po Lord's din pari, retreat. from Monday until Friday next week, no? So, atin naman pong replay, Brother Yes, Charles, no. okay? Yan ba, So, may ini po yamong Jess Layo, king lagyon na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat ang gapuking tutuki. Ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet